VGR alam kia puthak puthot ki thur jiang ring. Edon pentang ka suri si chirung si lang ki teng sai ki deng. Karbiang long along than bang ang hoy pabat nang ji pusi usuka song pen Richard Tobia phan pinpuralo ki pajir down. Karbi Anglong Tourism is pleased to announce a career counseling session for the hospitality sector on June 15th. This event aims to provide valuable insights and guidance for individuals interested in pursuing careers in the hospitality industry. Don't miss this opportunity to gain expert advice and explore exciting careers possibilities. So do join us and take the first steps towards a rewarding career in hospitality. Karbi long life Adap Abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen archpoint thang. VGR lam kia puthak non ipong jongsi thurnang chilang pulute Karbi long alo lason atomon avi pinlang ason si klang ponpo. Lason atomon jongsi wang det pulute Karbi long Thomas Council atum adai chi enang chi pusi phirang kia mailong kither padupong. Pini anarlo apora hut khironi LSM farm IBLong kipado Biswas Jyoti Tiron apen lit songrong pharatum chingrum si isi phirang ke mai padupon. Karbing Thomas Council kicharia tumaphan VGR along aron ripen kido ki thakalam thepen politics claim iedet jia phansi phirang ke mai long pen ningje pong. Kidam tang busik ni phai kri hiniar ni Karbing Thomas Council along VGR along ya puthak kaching bai lam thia bangke nilitum ning samsil pen bangso VGR along ki tharli Japan chot abangke lapuan chingwai ret nang nilu pusi phirang kya mailong ningje pong je jo ilu buso situ nama dat pulo kan lapen buthor ka pache tu kan tu ma kelalo ilu tu alang itu phan isya por PG je alang tu documents avela ko fil tu payment dat mate claim cleared ko la labang sola fil tu phan lo utam te labang cho nilu tu ing hongji sitame labang so kan ho labang so ing hong dat na tida yung si prapjin na tung labang so sai deng kon bi putan na labang ke karbiang lo jasa ngar suluk fudan ng dukok putan na lagi karbiang mo tumas kam silut tung adai chena ko labang il tum pen pin labang so na ko mathengu bachini ponda karbiang lo tumas kam sila CM Dr. Durang Muhan putan meninjelo labang ke piloma nonama isi pada gadget notification abilang putan sila bang so katharli asai bang ke kapader puson pil tum bang thengam lo la fila bang so putan man kala kanil tum pen ningduk lo lapen labang so VGR lo jase metpet akache so mati itu dead lo ring mate karbiang lo along lihat hilang cerai kom nanji ko keman kala ke komane so isi hini tu aparman chot kali lake karbiang lo ara aparman akan karbiang lo ara chetupa labang so kache so pina lapot lafi alan tu fitame kacing wa ya phongwang fitame lake itu komane so isi hini phan pin purwong pet ke labang so kache so butha ke chingwai lu sil tu me pachini por tu labang lapen adu thu ba kelalo to alang tum pulo je labang so butha bang gadget notification avelang popot ke banjilang krihini next month te July chitlu labang so si puthot ham than adu ke ham than so man phapen chingwai thulin chi pusigitu jok sitame labang ke itu nilutum pen ningjida kan tu mengalalo labang so ke claim na keji asai pernah na tu pada dikin pen ke claim bang sikimi jok si dari karbiang no orang tu labang so puthak dan orang kacing orang puthak ke bang jilang apor koson si nilutum pen kaca so nanti ma koson si labang so mede ki thurtang te kapam mem nanti ma bang ke kes karbiang no tumas kam silu tumare te labang so apidi bang ada jiba so khironi pen mohanteron Karbing long la Lakhain ko ratrok Duar Baguri constituency ke parlo Deithor police station ang kangalo Dehuri Songron Tirang Arong along kidam tang aruni phai inkora pliani Dehuri aroy langkit he par pigajok kiteng tangalong le langkit he pon erajok hidi sok ke ejia phan anta lang avidet lu Lasojok rora chingki chingwai ponsi irrigation department along ta lu pidamlu lapen chingkidam lu puta nang chithandun anparta rarutum kache than pona tengke political leaders to mapanta chingki che thandamlo
bon ta kidam tang MP kilik amen penajok kirem de pen nang chingki don de puta rongara tum pen phirang ke theng no lam thi chethan pon a thenon ke rongara chingki chethan pon ateng pen idon pen suri isipu chepin khatsi don phokep so seara tum tangka chirungsi bangso sa chiklem pon puta phirang ki ka jo hu chethan pon rongara tum pen athe khiti bati jong si klem khle lote sangka chanam loki un e lasi khiti bati jong se avite kireng dungje phan akisum thepi pier themit akailong anpar ke sangkinam loki un e puta hawararat pen lamthi chepaklang pon lasi bangso putha Carbing Thomas Council Education EM Richard Tobia phan sitame chuning ripon bangso lang teng kupine scheme nang ding pipon ra prabjin pen nonamat khiti claim clear ko scheme si nang ding pira nang claim pipon vek thaputa hadak araratum chuning ripon inti arong long mate la bang solang ateng long ra ta pen hoi pen ching wai ching sai lang lo lo jase met ke ni le tung ke khiti bari kha wa khiti jong se avi lang avi ran de tu khiti ta pen vek thela pen tu ni ke ni the hu kang chir kang et ke to ra do la posi na long ke promoter do su pen ajok si ni le tung bang ke ra pen mate sarkar hin ben ra te bisi ni le hin men da chuni ri dong mane acheng hon EM Richard Tobia phan tami nili hin pen alang li phan nang ra vek tha usini li ta chuni ri do soron arong langbel arada tuman chuklem chedama khiti abutha ni tum kedam tang la sarkar pen la bangso lang nang teng pilo mosutame kedam tang taring ko troksi busi achek lo ala arbe ke jang lang e pen jok la bangso akori mate la bangso alang teng adem tem pleno la pen posi ni tum sarkar hi ma phani chutning riji pusi ni tum ning hang lo wai phi sutame inut bahini political ke ja tum along dam lo bon sutame alang tum kedam tang MP election arijol ke mimi pen ajok alang tum MP sa age hai Richard Tobia ang angnu tani tum hanang pon hai de lo la pen posi ni tum non bang ke ni tum ladak songron arara tum heme jang re tekok tiki atum edon pen asap sap cirung sini tum la bangso alang ke tengi phasi pini apor ni tum la bangso gari hang lo la sini tum totap pen aporan ta ni tum la bangso alang teng pon lo news report Carbing Long live Carbing Long pen West Carbing Long arlo primary pen higher secondary school do analong ta than bang hoi papleng pon sirak nangji CUET exam center Carbing Long arlo ta b ponangji lapen TET qualified candidates tumaphan than bang hoi pek pon sirak nang popu akibang padupon si usuka tripia me pen pini Carbing Long Thomas Council Education EM Richard Tobia rideng pinpuralo kipajir down primary school ang dengalong than bang hoi ki papleng ponje phan jakhong chikluang bong advertisement paklang ponpo elementary school ang deng than bang hoi ki papleng ponje phan Carbing Long Thomas Council pen dispuran proposal lo etlo proposal approve lote jakhong kalite pai pai chikluang bong elementary school do analong ta than bang hoi ki papleng ponje phan advertisement paklang ponpo high school pen higher secondary school ang dengalong ke koloso school along si ko an teacher vacancies doma halaso data pangrum era phisi than bang hoi
ke pek ponja phan sai ding ponpo CUET exam center pu thake Karbing Autonomous Council Executive Committee ECLom chingbai pen chirai pon pen Union Human Resource Development Minister Dharmendra Pradhan aphan chetong damji athe National Education Policy mate NEP tengsi bangsur CUET asatlang ke padopong CUET exam Karbing Long district aphan relaxation ki PG aphan Central Sarkar pen chingki chingbai ponpo Jongsi relaxation alam Central Sarkar pen chedon dungdei pulote Karbing Long district MP di phulapen West Karbing Long district MP hamren alongta CUET exam center ki bi ponja phan sai deng ponpo TET qualified candidates atumaphan thanbang ang hoi ki pek ponja phan jakhong kalite pai chiklong bong advertisement paklang ponpo pusi EM Richard Tobi pen lamchak chipi pon Kibang jilangani Karbing Autonomous Council pen thanbang hoi ki papleng ponja phan thangna rasai deng ponpe Democratic aron ating pen ing tangra kachisong paduponji kachisong panahut suluk sudak dokok plote Karbing Autonomous Council atumsi adai chenangji pusi usuka tiripiame ame phu bibison teron pen kongchunbang jintu hazarika pen pangdak pon সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা কেন্দ্ৰ সমিতি এটি সজাতি দলে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিচাৰ্ড টবি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ চৰকাৰী সভাৰ কক্ষত আমি সাক্ষাৎ কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো শৈক্ষিক সমস্যাৰ ওপৰত আমি স্মৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাথমিক পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিটো শিক্ষক নাটনি অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলঙত অতি শীঘ্ৰে CUET পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু যিবিলাক টেট উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে এই তিনিটা মূল দাবী লৈ পেলাই আজি আমি তেখেতক স্মৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিচাৰ্ড টবি ডাঙৰীয়া এই তিনিটা বিষয় লৈ পেলাই তেখেত অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কাৰণ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে যোনসকল ভেকেঞ্চি আছে অতি সোনকালে হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিটো ভেকেঞ্চি হৈ আছে অতি সোনকালে ফুলফিল কৰিব লাগে বুলি আমি তেওঁক এখন দাবী উত্থাপন কৰোঁ আৰু তেওঁক আমাক আস্থা দিয়ে যে অতি সোনকালে এইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিয়ে আৰু যদি আগন্তুক দিনত যদি এইটোৰ ওপৰত কোনো যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি তীব্ৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম অটোনমাছ কাউন্সিললৈ যোৱা ব্যৱস্থা কৰিম কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত দিছপুৰৰ অথৰিটিক মিনিষ্টাৰসকলক বা গুৱাহাটীতো আমি প্ৰটেষ্ট কৰি থকাৰ পিছত কোনো কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দৃষ্টিভংগী যিটো মাহিৰাই চকু চোৱা আমি যিটো লক্ষ্য কৰাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী ডিপাৰ্টমেণ্ট অথৰিটিসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ News report Karbing Long now Duarbaguri constituency under Upper Dehuri polling station ke parlo langthoi thepi APHLC asong tumpen phirangkia mai kang nipon Kidam tang Lok Sabha MP election hut Karbing Long angkang pipen ke BJP haidetlo Sitami constituency wise pulote Pinangan constituency long ke haidun lapen APHLC pen ke non MLA election hut ke along long niadim ke haidun ji puta APHLC klembang photum pen ningje pon Lapen Upper Dehuri polling station APHLC langthoi thepi arar tumpen stame non MP election hut vote ki pidun arar tum an phan stame kachuru pajepong Nitong Karbing Long East Karbing Long lapen West Karbing Long arado andame alali phan sini tum kachipate long alali phan jakong horang ni tum pidun long stame ni tum da Karbing Long arado jakong sini tum ong dung buat kita mi tum long kita mi tason unit chat tason kita long kita mi la ti unit chat alam thi ke jelason hello asam sarkar asal bang ni tum Karbing Long akimang la pena kai ke biar thi ba ni la sini tum ong dung buat kita mi ni tum phan nang kala kha pi pa mi mi ya ni sini tum unit da lo la sini kala kha jida dolang bok Toksi nenar ken dolang la hai la kha pami mi da asam ko me so ne la kha pi pe pami mi da po si ni tum uni da lo la same ye tum ning the pami la pena ko non ki wang lang da me ni tum lang thoi ji pi ni tum la de persi long ki klem abang phi bang phu atum do ni tum long non ki hai te la ram tron da do la pena dun thu donong phasta do la pena dun thu la dilip talam da do la pena dun thu
sutulik the da kang bra do tambi non jwang yan tambi lo lo emari election lo pen MBC election tambi yitum kaya teng hoti yitum Adap thebi. News report Karbing Long Live. Pini Adap Abirta ke lapansi kang ton poniglo Kardon.